Uchindani bwa asiasa bia mene ni bwonekete kung'enta bunene siasa cha biama bikioneka kumata orebi kweregerwa kuthithia ithurano bia muchunjo muruirigite kia MCA wodine ya Kachio Vitalis Muthomi augite kuri na siasa cigutethwa kia mene kia Mbas akiuga kuri musiasa ungi paguchindana noe wodine una nayanenkerwe tigiti ya kiama kiu na njira ya witho. Muthomi augite noe wina uge bunene wodine una kwou ni anenkeri tigiti iria kuga mathaja makainyumene musiasa ungi nethirwe akinenkerwa yao nonanite muthuro jwawe akiuga gutina weru kiamene kiu aria ugite kinya ni achereri gutonya kiamene kingi. Dennis Mugendi na Chonkuruki. Kiri prika na ndiunga sietu cia aja na maturene ni tusemanitie na Vitalis Muthomi muruirigiti kia MCA wandini ya Kachio Igembe South nawe akionekanaga kujurwa ni maishire ya maingi maishiria gutwathira nijegie we utunywa tigiti ya kiama kia Devolution Empowerment Party takio kia Mbas ni atongerie bakio na kunenkirwa muruiri ungi Tambue Vitalis indarende kutonya kiamene kia Mbas kiranda arende kuria mbesa nomination kana irasia mchunjo na ingwete kia magrande kurea ikotwikira kia magra bate kubuithia ira tuta mchunjo kana nomination lakini deputy governor Mheshimiwa Ntochu na chairman wa Mbasi county Mheshimiwa Kaberia Nkobito bandingire thimu ofisi na Arora Meru na bambera nkinye kune kenda tomba kwariria mantu ya tiketi ire Mbasi Okinyo bisi ni aliuga ni bamwire ni weba kunenkira tigiti ni kwithirwo twiria boneni ali na thingati baba ingi nkuruki ya Rwiri bangi ndikirigarania nyuma ya ntuko bamugarukana kunenkira muruiri umwe ure ni mwari itumi na bio bite kumenyekana na bite aliri kwa mbere ya mwingi Ntochu na ndingire thimu na inya chairman Kaberi bandingire thimu bambera Vitalis owe maoni yange yo kolekto nte kumenye maoni yare ko ya kolektro wondi na raura na ondi bangete na mantu yathiri wambera maoni yange yo kolekto na Vitalis tutethira tu kwa tiketi ire Mbasi Vitalis akiuga kana tonyerete asara inene aliuga nandi atina ungi no kurunga mata muntu kiumbe indi ni kumenyekane bo athithiritwe tibwakaguta wa eleti anto bai baogero mpithela na anto mubango ayo are oni onthika kisiasa iba mbithelera mwangandrege muizo ngwete kia kwe Friday tariki 25 iro bandingire thimo bombalolani renge orainya nte kiona nafasi ya utonya kia mene kingi so anto baiba mbestrete kanya kako intumerete mbesa ciako kuregister inya member ba kia makiki Mbasi na expenses ciako cionthe ntithirete ngicogerua na kanya karama ntete ngwete kia thainya tu anenge batiko ye kisheria kendra kia magina nene barato operate na abo kia magi bombo ncogeria expenses ciako na kanya karaba nterere ngitumira kunjoin kia magingi so rankera kariba Kachio onde Vitalis kambu embeyete ndi independent candidate na ingwete kia amero na antoba Kachio tekia matutara ende ne mutongore tukathikira za manifesto kana agenda asire nacio. Dennis Mugendi weru wikendi wandini ya Kachio Igembe South County ya Meru.